Dobrodošli u moj današnji video. U današnjem videu ću vam pokazati kako se plete trakica za bebe. Potrebna vam je vunica, ja ću koristiti ovu malo deblju, a što je mekša. I koristit ćemo jednu iglu. Prvo sad napravite ovakvu petlju. Ovako. I sad pletite ovakvu petlju. Vi sad otprilike vidite, omjerite od glavu dijeta. Ja ću vam pokazati manju, a vi sad, ako je dijete godina, dvije veći, ovako ispletite ovaj kolančić i onda omjerite od glavu da vidite da li će biti tama trakica. Ovako sam petlje ovako. I vidite kako treba da vam ispadne. I sve ovako. I kasnije kad izmjerite od glavu dijeta, onda mu ovako savijete. Evo ovako. Savijete. Jer ovdje ćete kasnije da završite. Ovo je na primjer trakica. To vam sam pokazujem. A sad vi koliko je dijete, toliko tako ćete i znati da odredite koja veličina trakici vam odgovara. Sad kad smo završili sa petljama, sad nastavljamo dalje i plesti. Sad ovako. Vidjet ćete ovdje petlje i ovako. Stavite i spletite. I opet vidite ovdje petlja, isto ovako. I sve tako pratite ko su petlje ovako. Evo vidite ovako da vam ispada. Ako pletete sa tanjom vunicom, traće vam duže vremena da ispletite trakicu. Ako pletite s ovom, za jedno 20 minuta do pol sata moći ćete završiti, možda i prije. Sad sve zavisi za koliko dijete pletite trakicu. Ako je za bebu malu, brzo. Evo vidite, ovako treba da vam ispadne. I sve tako idite. Pređite jedan red i opet kad se isto vraćate, isto ovako u ovi petlje. Evo vidite. Evo vidite. Ovako vam treba da ispadne. I kad na kraju se završi, samo ćemo je ovako sastaviti i ovdje provući konac i onda će ispast trakica. I opet sad sljedeći krug, kad je sljedeću stranu, idete isto u petlje samo i nastavite dalje. I sad vi koliko hoćete da vam je, hoćete li da vam je traka šira, da vam je uža, kako god vi volite, tako možete da prilagodite sebe trakicu. Ako volite da vam je da budu šire trakice, onda pletite goramo duže. Ako želite da su vam kraći, onda možda 4-5 puta priđite i dovoljno će vam biti.
jer ove su baš vunice mehke i nježne za bebe mali. Vidite. Evo vidite, sad sam završila. Ja sam 4 puta prešla i sad ćemo da presjekli smo vunicu i sad ćemo sam ovako da vratimo ovu petlju, evo ovako ovdje i sad ćemo uzeti ovako da sastavimo, ovako. Ovako. Vi možete ako hoćete i kumašnicu da isplatite. Ovako. Što ovako. I samo ovako povučite. Vidite, okrenite. Vidite, ovo ćemo da osjećamo makazama. Evo vidite, osjekli smo vunicu što nam ne treba. Evo vidite trakice. Možete ako hoćete da ispletite kumašnju preko da stavite, ovu čošaknje, kako god vi hoćete. Evo vidite, trakica je gotova. Ako vam se video svidio, bacite like, subscribe, vidimo se u sljedećem videu, čao.